Toi, tu entends, Omar? Regarde, non, regarde le live. Tu entends? Non, mais sur le live, est-ce que tu entends? Allô? Regarde. Waaleykum salaam, Mama Dia. Non, non, je suis revenu en direct. Alhamdulillah. Ko isaga? Non, non, c'est pas bien. Alhamdulillah. Il faut pas coller. Non, t'entends. Regarde, laisse tomber. Il y en a qui vont des codes, il y en a qui vont... Mi ye guitare. Mi do e mudum go mi ye guitare to. Il parle là, il parle. Il est là, Ndel. Na? Ok, ça va, rester là. Mais le son, il est bon, hein. Ok, bah regarde, mets le titre alors. Ah, mi non dabe. Fi yonu do eleven. Mets le titre. Ok, non, c'est là. Ko fi yonu do eleven. Oh, si Allah jabi. Si Allah jabi. Ah, waaleykum. Ah, min kam salmini on do. Assalamu alaikum. Et tu peux faire ça. Abu. Alors dina tay gotem ha mi gen nan. Dawai fuɗɗade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yedde Allah subhanahu wa ta'ala duwane no laɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko kala ka wawɗo wonde heɗitiɓe men e wonɓe men darde fewn ɗo haray e o radio lawol kisal haray men salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗe en fof meɗen hara koye jeeyaɓe e yimɓe aljanna haray no fuɗɗorno ɗen noon haray yontere hande fi yewtugol mawdu on ko honno goɗɗo wawata dandirde hoore muɗum immorde bone cheytane immorde bone jinna ma ko wiyeten kon guere ɗon ñanne e jinna haray en yewtuno hande fi ko si tawi ɗum ko haqiqa hino wooda e yewtuno kadi ko honno tigi tigi on wawata onti wawata heblorde e muɗum en yewtuno kadi ko tawata ñawore muɗum wiɗen hande en yewtay fi o wiyeteɗo haruta e marut yewten kadi haray ko yowodiri kon no wodi ton ko wiyete bayna sihir wodi ko wiyete kon al karama joni noon haray ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon wattabahu ma tatlu shayatinu ala mulki Suleyman wa ma kafara Suleyman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut karma ko be ni o haruta wa maruta ɗo ko inde ɗiɗi ko tawata ko inde ajami sedi haray hina inde arab haray ɗum ɗo kadi ko waɗi ko fewndo annabi Suleyman alayhi salam haray ɓe malaikaɓe ɗo ɓe tippino Allah subhanahu wa ta'ala tippinno ɓe ga haray karama ko ɓe gono wi ɓe jannuno bile yagal haray ngal bile yagal ko ɓe jannuno ƴettuno e juuɗe maɓɓe ko alyahuda ɓen noneji bile on non e ndure on haray hino ɗuuɗi ɓeɗo ko ɓe jannuno kon si tawi selli yewtere nden haray ko wawata wongol sabu ko senninirta goɗɗo hakkude goɗɗo e sonnajo makko no tawano e muɗum kon noon haray noon alyahuda ɓen ko ɓe ƴetti ngal bileyagal ɗo koye juuɗe cheytaneji ɗin haray noon ngal bileyagal ɗo ma ko wiyeten ondure ɗo ɗum ɗo ko keferankaku waway ngu yaltinde goɗɗo e nder diina makko joni noon wo seytaneji ɗin on andi annabi Suleyman alayhi salam himo jogino doole moƴƴa noon kono wondude ko jogi doole kon fof seytaneji ɗin no arayno janga ndure yagal ngal e bile yagal ngal e juuɗe ɓe seytaneji ɗin arayno janga bile yagal ngal e ndure yagal ngal e juuɗe ɓe bileɓe ɗo e ɓe ndureɓe ɗo annabi Suleyman wondude jogagol doole makko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala newino ɗum ɗo ka jarribagol yimɓe ɓen no wodi noon sababuji gon ton ko Allah watta ha jaabina ko fi darnagol neɗɗo wonɗo e bilɗade on e jarribagol neɗɗo wonɗo e bilɗede on haray noon ko geddi molanaɗi woni ko wiyete bile yagal e ndure yagal o ñanne e jinna noneji muɗum ɗum kadi haray no yehi ha noneji ɗiɗi ko ɗumenete ko honno ɗi wawata nangirde
hiɗi nangira joni hara ko wiwno ɗen ko yontere hande haray ko fiɓugol waɗugol piɓe ma ɗum talki e bakanji ko nantata e muɗum. Wodi goɗɗum kadi ko heɓata on tigi hara ko heɓata mo kaka ɓandu, si heɓimo ka ɓandu kadi heɓa e nokku e teral gotal e tere bani adama o. Ɗum ɗon kadi hiɓe wawi waɗirde hara ko non woni ko ɓe waɗiri. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en yewtino hande est ce que hara nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe bilɗano ka ɓe bilɗanoka. Haray ko jicci e konguɗi karama ko ɓen nelaɗo tigi ɓe bilɗano. Si tawi noon haray wondema tabiti wondema nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe bilɗama, haray enen ka hiɗen wawi bilɗede. Ɓe bilɗirano noon bange goo naynugo fi ɓe bilɗama, ɗum ɗon bonni joni hande kadi wahyi on maɓe makayno goɗɗum go ko hina noon ma ko hefer ɓen innayno joni innama yuallimuhu honno ko woni jannudemo ko bilejo ma ɗum ko mashurum ko bilɗaɗo la hina ɗin naɗen toɓɓe ɗon fo. Haray ko honno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno ko ɓe bilɗano kon si selli wondema piiji go arayno wa'itana ɓe wasi tawi joni hara ɓe waɗi hunde nden kono hara ɓe waɗarnde nandintana ɓe bilɗinoɗo ɓe on ko honno o wiyete ko Lubaydu bunil A'sam, ko ɗum ɗo woni inde makko ne, ko oɗon bilɗino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓayno mon bilɗike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ɓe sikkay ɓe waɗi goɗɗum hara ɓe waɗari ɗum ɗum. Haray hadis on ko fillimo ko imamu al-Bukhari ko nene Aisha woni ko yaltinimo haray himo ka sahih al-Bukhari. Haray oɗo kadi ɓaynelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ɓe bilɗama ɓe soñjike moƴƴa. Haray ñande goo ɓe walino haray ɓe hoyɗi ɓe yii worɓe ɗiɗo hino ari e maɓɓe, oya gorko no ari jooɗi ka fewndo hoore, oya gorko himo ari jooɗi ka fewndo koyɗe. On sahi ɓe worɓe ɓen ɗiɗo ɓe fuɗɗi landodirde, ɓeyni ene ko honɗum heɓi o, ko honɗum musata o. Worɓe ɓen hino landodirde e hoore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka koyɗol. On sahi waɗa ini wo ko bilɗaɗo, ɓeyni wo ko hombo woni ko bilɗimo, wo ko o wiyeteɗo Lubaydu bunil Asam, ko oɗo woni ko bilɗimo. Wo koye honɗum woni ko o bilɗimo, wo ko bilɗimo nelaɗo sallam hiɓe jogino peeñe koɓe peeñorayno kon, si goɗɗo noon peeñike sukundu luttita e muɗum, ko ɗum ɗo wonno ko ƴettuno, ko ɗum ɗo wonno ko gerirno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. On sahi worɓe ɓen ɗiɗo arɓe ɓen woɓɓenini ko malakani ko malaikaɓe ɗiɗo ɓe woɗani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka ɗoygol ɗon ko honto woni on tigi waɗi onno ko geriɓe kon, tawi on hino wayi ɗum e koloyru. On sahi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe immi kamɓe tigi woni ko ɓe yahani, riwayaji goo ɓe inni wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko Sayyidina Aliya wonno ko ɓe nelno yahani konko ɓe bilɗira e muɗum, ɓe itti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hetti. Allah subhanahu wa ta'ala on kay tippinani ɓe simoje ɗen ɗe anduɗen ɗen suratul Falaq e suratul Nasi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jangi ɗum ɗo, on sahi ɓe hetti ɓandu maɓɓe ndu. Joni noon hino ton ko wiyete kon a sihiru bele yagal hino ton no wiyete kan ko wiyete karama, hara ko karamatul awliya. Wala joni o yiye fewndo woɓɓe si ɓe inni joni yo leydi ndi moɗu goɗɗo leydi ndi moɗaymo, maɗum ɓe inna ɓe ƴetta joni tapi hum ɓe weƴƴita e hoore ndiyam ɓe jooɗo hara ko mutari, maɗum woɓɓe ni joni ɓe fifoto ɓe yaltina yiite. Est ce que ɗum ɗo nga hino selli ka sella, ko ɗin ɗiɗi wonɗe yewde ɗo joni toɓɓere ɗiɗaɓere nde. Karama ko ɓe no wi no woni ton ko wiyete alkarama, karamatul awliya, teddungal ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkata e waliyaɓe makko ɓen. No wodi ton goɗɗum go kadi hara ko bileyagal. Ko wiyete karama kon ɗum hoyno wayi wano sifa ko filla ɗum e hadisi selluɗo wonno ka Bukhari e Muslim. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ñande go hari himo e nder Madinatul Munawwara, ka Madina ɗon tawi himo hutubude ka mimbar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Tawi no himo immini konu ngun kono ɗo hingo yahi waɗoygol jihadi fi sabilillahi, ko ɗum woni e nder leydi Irak. Kaɓe yahi ton noon Allah subhanahu wa ta'ala on holli Sayyidina Umar ka woni ɗon e nder Madinatul Munawwar himo hutubude, heferɓe ɓen falama huuɓitude julɓe ɓen. Tawi noon wonnoɗo hoore konungu nden ñande ko wiyeteɗo Sariya. On sahi nelaɗo Sayyidina Umar radiyallahu an o ewni ka woni ɗon e nder Madina ka hoore mimbar, o taƴi kutuba makko o inni ya Sariya 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 aljabal aljabal aljabal. Fello ngon fello ngon bimana yoɓe dogu ɓe yaha ɓe ɓaboyo ko ɓawo fello, ma ɓe yewoyo ka hoore fello, ma ɓe takkito fello ngon. Manaji ɗin fof hara hino adda.
tawi wonɓe ka juulirde ɗon ɓen hiɓe andi wiyeteɗo Sariya o himo yehi jihaadi. joni noon Seydina Oumar ko wonno hutubede kon naafi on ɗon on sano ɓe jiiɓi hande kadi ko honɗum woni e wolande fi ɗum ɗon tawraka e hutuba o. wiyeteɗo Sariya on kadi Allah subhanahu wa ta'ala e bawɗe makko e doole makko o nanini Sariya ka on woni ton, on nani ki san o contourni hande kadi o ardi ɓawo fello ngon hande kadi on say ɓe wawi daɗugol ɓe ayiɓe. ɗum ɗo ko wiyete ko karama, ɗum ɗo ko teddungal ngal Allah on okkata kala mo o yiɗi e jiyaɓe makko ɓen. ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on daali ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra. wo waliyaɓe Allah ɓen wo kulol fawakiɓe maɓɓe nde ɓe maya wona kamɓe kay woni ko suninoyte ko acci e aduna. wo ko allazina amanu ɗulle ko ɓen gomninɓe wa kanu yattaqun ɓe laati kadi hara kadi ko ɓe huloɓe Allah. ɓeɗo ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo wiyete karama, ɗum ɗo ko teddungal Allah hino okka ɗum ɗo yiɓɓe makko ɓen huloɓe Allah ɓen gomɗinɓe mo ɓen kadi hara ko kene e gundo, ɗum ɗo wiyete karama. haray si tawi noon ɗum ɗon feƴƴi Shaykhul Islam Ibnu Taymiya rahimahullah o wi wo man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. kala on laatiɗo ko gomɗinɗo ko hulowo Allah haray o woni tigi tigi on ko waliyo Allah. kala wonɗo gomɗinɗo hiɗa gomɗini ha gay hiɗa jogii kulol Allah kadi haray a woni ko wiyete kon waliyu Allah. o inni wo walaysatil wilaya laataki ko wiyete kulol Allah ngol wo bi tatwilil masbah na jogagol jikriwi juutungi inna menen ko menen woni waliyaɓe Allah ɓen ma ɗum ƴettugol metelol molanagol haɓɓaga wona ɗum ko woni wiyete waliyaɓe Allah ma ƴettugol disare wi molanagi honno wano wona ɗum ɗo wiyete waliyu Allah. wo waliyu Allah ko ɓen allazina amanu wa kanu yattaqun ɓeni wa innamal wilayatu ko bil imani wattaqwa ko gomɗingol Allah ngol wondude e kulol Allah ngol ɓeɗo woni waliyi. ɓeɗo noon si tawi ɓe o heeɓi sifa ko Seydina Oumar o heeɓi kon ɗum ɗo na bile yagal na ndure yagal. on say Shaykhul Islam o wi wo manidda al wilaya faqad khalafa al wilaya kala innuno min komi waliyu Allah haray o lundige ko wiyete waliyu Allah kom fi honno goɗɗo nodditota ko inna ko min waliyu Allah won li anna da'awa al wilaya ma'nahu tazkiyatu nafsi wo haray a laɓɓini hoorema a inni an ko amoden moƴƴo. o inni noon wa tazkiyatu nafsi ma'siyatu lillahi azza wa jalla laɓɓingol hoore mum inna ko menen woni kanme menen meɗen laaɓi meɗen waɗi ɗum ɗo meɗen moƴƴi wo ɗum ɗo haray ko geddi wonande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah on daari ka deftere makko wo fala tuzakku anfusakum wo wata o mantu hoore moɗon huwa alamu biman ittaga ko kanko andi ko hombo woni ɓurde hulgol Allah e moɗon on fo moɗon hayso mantari hoore moɗon. amma noon mantugol hoore mum inna komin woni kaari komin woni kaari komin woni kaari haray ɗum ɗon na a waliyu Allah. waliyu Allah mantortako Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkata on ɗo. ko ɓeɗo woni waliya ɓen dalil on ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun wo ko ɓen gomɗinɓe ɓe laati kadi hara hiɓe hula Allah kene e gundo ɗum ɗo ko waliyu. ɓeɗo si ɓe waɗi piiji sifa ko Seydina Oumar Allah okkunomo kon ɗum ɗo yowodira e bile yagal e dore yagal. joni noon aren ɗo daren awliya u sheytan ɓeɗo kadi ko wiyete kon ƴetten ɗo toɓɓere ba'du wasailu as-sahara ko honno ɓe dureɓe waɗayɓe piiji kawasiji ha bilɗo yimɓe sonjaɓe ko honno ɓe rewrata laawi honɗi e honɗi ɓe rewrata ha tawata ɗum ɗo sheytaneru ndu waway ɓe waɗande ko ɓe faala ko. haray hiɗi ɗuuɗi moƴƴa kono en ƴettay ɗo toɓɓe 10 ko tawata ko si a waɗi ɗum ɗon a timmini ɗin ɗon si sheytaneru ndun jinnaji ɗin on say noon kanji kadi ɗi jabinanama ko falɗa ko hiɗa faala gerugol goɗɗo a waɗanayi sheytaneji ɗin ɗum ɗo ha gasa kanji kadi noon si ɗi waɗanama ko falɗa ko siko feetingol mo ma ko wiyeten kon so tawi ko lampagol mo ma ɗum hara ko bonnugol hakkille makko ɗe ma ko funsugol jawdi makko ni ma ko bonnugol gandal makko ngal ma hara ko lancugol hakkude makko e ɓiɓɓe makko ɓen ma hara ko lancugol hakkude makko e ɓeygu makko ma hara ko lancugol hakkude makko e wondiɓe makko ɓe c'est dit ko wiyeten kon bonnugol avenir makko on sa falama yo ɗum ɗo wawma latande sheytanuji ɗin kanji kadi ɗi landotoma ɗe toɓɓe wonɗe e arde ɗo sa wawi timmingol len noon on say noon si tawi sheytanuji ɗin kanji kadi ɗi jabinanama ɗi waɗnama ko falaɗa ko. ɓeyni wogo wo mina sahara no jeeya e duleɓe bileɓe guerayɓe wimɓe ɓen man yartadil mushafa on ƴettayɗo haɓɓa deftere Allah nden ka teppe makko ɗiɗi o naatida ɗum ɗon haray ka horgo
subhanallahi wal iyaz billah. Ko ƴettugol qur'anaje ɗiɗi o ƴettande ya qur'anare o haɓɓa ka ley teppere makko ñamere, o ƴettande ya qur'ana ka o haɓɓa ka ley teppere makko nanere, hara ko ɗum ɗon wonta paɗe makko ɗen ɗiɗi, ko ɗum ɗon o yadata ka hurgo, ko ɗum ɗon o yaltirta ka hurgo. Si cheytaneru ndu landike ma jaɓi waɗangol ndu ɗum ɗo, kayru kadi kala ko landoyɗa si tawi ko a fetino e goɗɗo ma ya bonnu hakkille goɗɗo, cheytaneru ndu gandi waɗante, kono haray be timmina ɗum ɗo. Joni noon sa waɗi kon ɗo haray tigui tigui o woni ke affaire haray yalti e dina, ɗum ko goho. woɗiɗa ɓum ɗum kadi hino jeeya e nduleɓen kadi man yaktubu ayati l qur'ani bil qasurat. no woodi kadi e cheytanuji ɗin kadi, cheytanuji ɗin inna o ndureje ɗo bileje ɗo faalaɗo waɗugol ɗi kawaseji ɗo, yo ƴettu ayeji qur'an ɗen o windira ɗum ɗon hara ko soɓe on, o ƴetta soɓe o windira ɗum ɗon ayeji qur'an ɗen. cheytanuro ina si a waɗi ɗum ɗo min kadi haray kala ko landiɗalan kon mi wawatama waɗande. joni noon imagine musidɓe julɓe tedduɓe, yo goɗɗo ƴettu ayeje ko ɓuri teddugol fof ko deftere Allah nden alqur'anul karim, o ƴettoya soɓe ko goɗɗo ƴettata naɓaka hurgo kon hara ko ɗum ɗo o windirta alqur'ana on. ɗum ɗo fof ko fiyo cheytaneru ndu waɗane ko falɗa kon. amma hara joni ko faalaɓe jawdi, woɓɓe hara ko jawdi faala, woɓɓe hara ko laamu faala, woɓɓe hara ko jahuji faala toon, woɓɓe ko teddule, kala ko on tigui faala kon joni o waɗa ɗum ɗo haw gayna fiyo cheytaneru ndu wallitomo kankade wawa heɓugol ɗum ɗo. no tawa e muɗum kay toɓɓere tataɓer nden minhum man yaktubuha bil hayd. subhanallah, no woodi kadi cheytanuji go innaɗi kadi bileɓe ɓe ndureɓe gerayɓe yimɓe ɓen. min komi faala koya ƴettu alqur'an on, ƴetta yoga e ayeji qur'an, windira ɗum ɗon hala ko fiila yeeru, ko sonnajo fiiloto ko lewru be lewru, ɓe ƴetta ɗum ɗon hara ko ɗum ɗon ɗi windirɓe o neɗɗo o windirta alqur'an on. so windiri ɗum ɗon on sey noon si cheytaneru ndu jabinanamo haray ko faala ko. no tawa e toɓɓere kay nayaɓer nden man yaktubu al ayatu min alqur'ani ala asfali gadamay. cheytaneru ndun kan no wowma innude bon joni simi waɗande ko falɗa kon, a ƴetta e nda ha gayna, ƴetta ayeje qur'ana seeɗaje ndu sappanoma kadi ko honto woni ko ƴettata, ƴetta ayeje qur'an ɗe windaɗe ka ley teppe ma, winda ka ley teppe, windira toon hara ko hoore ɗum ɗon wonɗa e yaɓude kadi sa yahay ka hurgo sa natay a yaltay, hara kadi ko non wonɗa e yarude. ɗum ɗo ko noon kala waɗɗo ɗum ɗo haray o woni kefeero. no tawa e muɗum kay toɓɓere joɓer nden minhum man yaktubu alfatiha ma a kuusa. ɓe inna kadi ya windu fatiha on junnitamo, wona joni ko fatiha on ko lannitori hayril mahdubi alayhim wala dallin. wala dallin on renversama noon hande kadi iwra ley ƴewra dow, waylita qur'an on. qur'an on noon o ɓeydatake o ɗoyitatake o waylitatake, kono o tippori noon ko noon o hana jangirede. cheytanuji ɗin noon ɗi landoma ɗiɗo fuu ko ɗi landotoma kon fop ko piiji keferankaku, fi honnon an kay ko wonɗa ɗi e landade kon fop ko fi soñjugol bani adam. joni noon kanji kan noon fi yoɗi ɗaɓɓu fedde molnade ko ɗi yartodewe ka yiite jahannama, ɗi landoma ya waɗu piiji, tawata sa waɗi ɗin piiji ɗon hara yalti e diina. toɓɓere jeegaɓere nden minhum man yusalli biduni wudu'in. no woodi woɓɓe gogo on ton kadi cheytanuji ɗin ko innata a juulay, kono sa juulay ko ya juulu hara salligaki, ko ya juulu hara alda e salligi few. ñande salligiɗa o haray a firti convention ko haldu ɗon kon, haray kanji kadi ɗi firti, haray hande kadi hay hunde jabotako. joni noon sa waɗi ɗum ɗon noon hande kadi goɗɗo so juuli o wonda e salligi, haray wonno ko onnu haray woni ke affaire hande kadi surtout tewagol pas. no woodi cheytanuji go inneɗi bon joni min a waɗi sa waɗi ɗum ɗo a heɓay jawdi, kono ko haray naya tippoy ka mum few, hara yataka ko kawɗo moɗon. no woodi woɓɓe marɓe jawdi hara ɓe susta tippoyde ka maɓɓe, ɗum fof hara ko peeji. no woodi woɓɓe gon ton hara kadi koye guri bare woni ko ɓe juulata, no woodi woɓɓe go kan ton hara ɓe juulata few. oɗo noon cheytan nder ɗum ko inda ko ya juulu, kono noon e hoore ko juulata kon ko ya juuli hara salligaki. joni mo juuli salligaki haray ko honno musidɓe julɓe tedduɓe. jeeɗɗi on minhum man yazallu junuba. no woodi cheytanuji ko inneɗi neɗɗo on haray ko satti o ko satti wona ya looto longal. si a hoyɗi tigi a lottako longal, si tawi ko ange ɓeygu ma kadi wondi e baldi, ange ɓeygu ma o yiidi haray na ya looto longal, ko ya luttu ndin tuuni ɗon hara woni cheytaneru laaɓudu ɓuri ndu cheytaneru yamirɗoma ɗum. ni yimɓe ɓen noon haray hino wakkili waɗugol ɗum ɗo fii tun lorrugol musidɗo makko julɗo, fii tun feetingol goɗɗo, ma fii tun bonnugol hakkunde welduɓe, ma fii tun bonnugol hakkunde nene e ɓiɗɗo, ma ɗum ɓiɗɗo e baba, ma ɗum aaden e moodi muɗum. neɗɗo wakkilo waɗugol ɗum ɗo cheytaneru no wannama ko falla kon fi bonnugol avenir oɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyden kulol Allah. si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeetateɓere nden wo minhum man yasbahu li cheytan. no woodi woɓɓe go kanta cheytan ne inna ya hirsu dammol,
ma ya hirsan e nagge, ma ya hirsu gertogal boɗewal, ma ɓeyna honno ñuguruwal, ma ɗum hara gertogal hara no jilli. Kono noon e hoore ko hilta hirsata ko kadi fala yazkur ismallahi inda zabri. Ndu inna ko satti o ko satti naya inno bismillah, naya janto inde Allah nde ɗa hirsa ko ya hirsirno si waɗi haray woni jiibe. Jiibe noon kala ko hunde hirsande hara hirsirake a inde Allah haray ko jiibe. Sheytaneru ndun noon ɓay ko heferru kayru ndu falanka yawnu ko hefero ko yonoya indu ya hirsu kon hara naya wolu bismillah. Sa woli bismillah yon ndu anday ɗon haray sa landoyke ndu service kayru kan ndu waɗantama. Ida ɓuɗɗum kadi sa hirsiri harana inde Allah wa yarmi azabiha fi makanin muhaddadi lahu li sheytan. Wo ƴetta kadi ko hirsuɗa ko gertogal ngal ma dammolkol ma nagge ngen suwa fop muɗum ndu inna ya yaw feroyoɗa nokkel kaari hayka ɗon haɗa ko kayru ayota ƴetta ɗum ɗon ñaama fiyon ɗum kayru ndu ñamata ko inde Allah janta e muɗum. Jon noon woɓɓe hirsa gertoɗe ni ha gayne a yiyata hiɗe defe maɗum ɓe hirsa damme ni ha ɓe gayna goɗɗum seytanoji ɗin inna ko ƴiƴanna woni ko beson ni ko ɗum o yeyi woɓɓe no hirsa ha ɓe gayna si ɓe hirsi hara kamɓe ɓe adda ƴiƴan nan ɓe tuɗa haray ko ɗum ɗon woni ko seytaneru ɗum woni ko landiɓe. Joni haray koye wattan hakkille sifa ɗin noon sifa ɗi ñameteji ɗon haray na ko ñamete. Kala ñamuɗo ko hirsiraka inde Allah haray himo andi haray o ñaami jiibe. Si ɗum ɗon feƴƴi toppere jeenayi ɓenne wo minhum man yukhatibu alkawakib wa yasjudu laha min dunillah. No wodi woɓɓe goo kadi seytanuji toon hara wo koɗi yewtiday e koode ɗen, wo hara kadi ko ɗi sujjanta ko koode ɗen, wo hara kadi ɗi sujjanta Allah subhanahu wa taala. Ɗi innama noon an kadi ya waɗu ɗum noon nodditoɗa wonde maɗa wawi yewtudude e koode ma ɗum inna joni an kadi tigi tigi on a sujjanta Allah hara ko fiɓuɗa ko sujjanta hande kadi ko honɗum ko ɗe koode ɗo woɓɓe ko koode woɓɓe ko nangue haray kala ko seytanu no yamirma haray onti ko ɗon woni e yarugol. Waray noon kol musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere jeenayi ɓere nden kadi e ado sappa ɓere nden wo minhu no e maɓɓe kadi man yati umma. No wodi seytanuji goo kadi inna e ɗi kanji kadi ko ɗi faala ko ya yetto e yumma ma, ko ya yiidu e yumma ma e baldi waalo dow wona goɗɗo waldata e ɓeygu muɗum kadi ko feƴƴata haaden e ɓeygu hakkude aden e ɓeygu mum ɗum ɗon feƴƴa hakkude ma angenene ma jibinɗoma on kadi ko sa waɗaniɗi ɗum ɗon hande kadi haray kanji kadi noon ɗi waɗande ko faalɗa ko ma ɗum goɗɗi goo ko ɗi innayi ma ko ya waɗu honɗum ko ya yiidu e ɓiɗɗo ma on ɓiɗɗo ma honno ɓiɗɗo ma reedu jiwo on yiida e on ɗon wano yiidirta e ɓeygu ma sa waɗi ɗum ɗon hande kadi haray tigi tigi on wawa ndu waɗande ko faalɗa kon goɗɗi goo hino innama haray ko ya yiidu e bandirawo ma on ɗiɗo fof ko waɗanta ɗum ɗo wo haray ko fiyo seytane en ɗum a waɗanini ko ndu faala kon kayru kan noon ndu waɗnama ko faala kon. Haray toɓɓere sappa ɓere nden kadi no woodi seytanuji goo taw addayɗi konnguɗi kadi ɗi inna ya windu ko wiyeten kon honno katime hatimere nden noon hara konnguɗi wonɗi toon ko jinnaji ɗin wowli ɗinna ya windu ɗum ɗon lootoɗa ɓaaɓoɗa waɗaka juuɗe ɗo ma waɗaka keeki ga ma ɗum waɗaka dande ma ƴetta fiɓana paykoykoy ma ɗum woɓɓe ƴetta joni fi wata yimɓeɓe yiw ƴetta waɗaka nder portefeuille muɗum suuɗa nder toon no woodi woɓɓe kadi ƴettayɓe ɗen katime ɗon yaha ka garankeɓe ɓen ɓe ñowa kon forme ceinture ji hara kon ka nder ceinture wol to woni hara ko ɗum ɗon woni koɓe haɓɓitoto ko ɗum ɗon woni hara koɓe haɓɓitoto tumma hara ɓe seeɗata ngol ceinture wol toon no woodi woɓɓe goto ɓe waɗi forme bracelet hum hara ɓe waɗay ka jungo ɗo hara ɓe haɓɓi kon ɗo hara ɓe waɗi ɗo forme carte d'Afrique on ma ɗum drapeau lagine on kono hara sa daari ko woni nder toon kon hara ko karɓo ko ɓe batini ɓen inni yo wonno ɗum ɗo na yo seedi e muɗum no woodi woɓɓe goo ko taw ɓe innaɓe kadi yoɓe waɗi ɗo mullo hara ko mullo kaalisi kono hara ko no woodi ko fanda e nder ko waɗi ngol ɗon haray gorko duwaka waɗugol mullo ɗum ɗon haray hino harmani gorko ɗiɗo fof haray ko piiji tawata ko harmuɗi ko tuma noon waɗɗa ɗiɗo wo si tawi seytaniru ɗum kandu jaabinanama ko faalaɗa kon o inni noon kullama kana sahiru ashaddu kufran kana cheytanu aktharu ta'atan lahu kono neɗɗo on yeddiri Allah o waɗirɗa ɗi piiji hulɓiniɗi ɗo wo on sa enon haɗa seytaniru ɗum kandu jaabinanama ko faalaɗa kon sa salike waɗugol ko ndu wimama ɗo kayru kandu waɗantama ko faalaɗa kon no waɗirɗa ɗum ɗo wo kayru kandu waɗiranma kadi ko faalaɗa kon joni noon ko tuma ɗiɗo piiji timmi ko sa waɗi ɗiɗo si yon noon on sa neɗɗo no inna kanko mo wawi juulugol e hoore ndiyam mo wawi seppugol e hoore ndiyam haray kanko mo wawi fiifagol yiite ma ɗum haray joni mo wawi inde joni yo leydi moɗum o moɗamo ko sa timmini ɗi piiji ɗo fof noon si a waɗiɗi haray yalti e nder din al islam haray a woni kefeero hande kadi haray a woni groupe cheytaneji ɗin e mbileɓe ɓen ko yimɓe ɗiɗo fottuɓe hiɓe waɗi contrat hakkudeji maɓɓe no yeddirɗa Allah o ndu jaabiniran ma
haray ko sa salike tum kayri kadi haray no salike haray ko ɗum ɗo wonno ko wonɗen ko yewtayno ɗen hannde haray noon ko toɓɓe tati duwano ɗe yewtude kono yewti ɗiɗi haray yontere hannde ko yewtoyten ko aqsamu sihir geɓe mbile yagal ngal e ndure yagal ngal no yehi ha geɓe jeenayi maɗe geɓe sappo ko wonno ɗe jogorta neɗɗo on haray ko ɗum ɗo yewtoyten ha yontere hannde inchallahu mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on nafiren mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ barke lawol kisal kamɓe organise ɓe fi ɗum ɗo no ɗum ɗo wawata laatorde kala kadi wonɗo e wallitade ɗum ɗo kala ka wawi wonde e aduna o mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa en joddi muɗum hara ko aljanna nawnu ɓen o jinna e ñanne e mbile e ndure mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o dikkimɓe ɓe nawnani ɓen kadi muɗum yo Allah on reenu ɓe ayna ɓe hiwa ɓe kadi danda ɓe ɗi boneji ɗo kadi mi torki Allah subhanahu wa ta'ala bileɓe wonɓe mun ɗum kadi yo Allah on newnanɓe ɓe wawa tubude so ɓe tuubi ɓe yalta e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓane ɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. inchallah haray ko hikki ɗon kadi haray ɗon andi radio lawol kisal yo jogui bayana waɗeteɗo chaque vendredi jumare be jumare à partir de 21h30 haray leer Paris on haray o juma wonɗo e arde ɗo inchallahu si tawi jon juma jaaɓi haray ko oustaz Ahmad Ba Bruxelles woni ko waɗanta en yewtere nden fi aray ɓe waɓe yewtari mawdu on taw haray kamɓe waɗanoyta inchallahu jama on torama natugol heɗo kadi addora lande kala ko jogi inchallahu ɓe wawa e jaɓanade lande ɗen mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnu ɗo ga feƴƴe hoore jaam mi salmini équipe lawol kisal on foof ha hewto e hajje ñippi en to wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.